e nder ngo fello ñooge noneji ɗuɗuɗi hino ɗo poore lince pine janɗe e ko nandi e mum hay bombuje ko ɗum waɗi ko curki musuki cooƴi ɓaleji e luuri ko ɗum ɓiɓɓe Dar Salam wondi. ɗo kala ƴettaɗo naɓa ko hôpital ɗo ɓennay no fimude ara goto men fimata eɗen ɗo timmiraɓe neɓiral ko naɓirano ɓenne ɓe fima yiwɓe makka elandiɓe ɓenne ko bombos ɓe woni curkikin hiɓe ɓatti suudu maɓɓe ndu feere Allah ara meɗen tori ballal président o général Mamadi Doumbouya yandi yo wallu men. Wono curkikin hino soñjiɓe fota woɓɓe ko kar han fofirta e ɗuɗuɓe hino wullitori nawnaje. O curkin no songi men o ñogegirin kan no songi men men songi de balle ɗo pay ko mene mokko baaɓe pay ko ɓe fopp ɓe nawni men fopp men naade ko suudu ay min mi jaɓata jodde ko yaasi par ce que curki mi susta so curkin songi lantu mi yane woni ay mi susta. Hooreɓe o quartier hino seediɗe caɗele ɗe ɓiɓɓe Dar Salam wuuridi gila duuɓi heewuɗi kono wi'i maɓɓe hiɓe etade nongo fello ñooge iwra ɗo. ɗo place lanni ɓe jaɓalmo ittude ɗo ɗum noon nokkure no suɓa ko wiyete toon baritode e nder Kuriya ɗum ton ko tellen ko ɓatti 100 hectares waɗugol décharge moderne ɗum kañum kadi gasi à 99%. donc ko heddi ɗo wo ko volonté politique ittugol oɗo nattiramo toon ɓay toon haray hino waɗa ko wiyete kon décharge moderne ko tawata haray kala ko tawata kon soñje jama on ɗum ɗon hino ƴet kippa fi mum toon kono ɗo o yino no accitirani jama on no soñji ko diye ñolɓe e lundi e nawnareji men ko ɗum e wondi e mum. Andine wondema ɓiɓɓe nde nokkure heno heɓude soñjaji fof sabu o suka ɗo ko Morlay Camara wiyete ko bombure fettuno e makko taƴi koyngal ngal e ngo fello ñooge kono mojoɓere hino sinca wiyetende collectif de citoyen pour un environnement sain nde waɗuno seppo e ɗe balɗe feƴƴuɗe ngam landagol hooreɓe leydi ɓen sottingol ɗi ñoogeji ɗo.